Ego mu kiganiro wiriwe main cyo kuri rino genekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 turi kumwe na Jean Hakuzimana akaba ari nawe yashinze kino kiganiro kandi akaba yakoreye igihe kitari gito Amujamba Africa. Jean Hakuzimana muri kino gihe akaba ari muri leta ya New Hampshire ahagarariye umushinga wo gutuza abimukira. Jean Hakuzimana, kino kiganiro cy'umunsi ndashaka ko twibanda cyane ku bijanye n'ibigize iminsi bivugwa ku bijanye n'igipolisi kizwi nka ICE, igipolisi kijejwe abimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho vyagiye biboneka yuko kinengwa novuga mu maleta mwamwe cyane cyane nka za Minnesota, Oregon carahaciye, California n'ahandi hose ngira ngo ushobora kuza kutwibutsa. Jean, ikintu ca mbere no tangura kukubaza kuba tazi iki gipolisi ca ICE kijejwe iki, cavutse gute, gifise ubuhe buremere? ICE ni igipolisi cyangwa umutwe ushinzwe kureberera cyane cyane ibijyanye n'abimukira, Immigration Customs Enforcement. Mbese abimukira ku bijyanye n'abimukira, ibijyanye n'abantu baca ku mipaka, ibijyanye n'abantu baza gutura mu gihugu, icyo gipolisi nicyo gishinzwe, gifatanya n'ikindi bita CBP cyangwa gishinzwe kurinda imipaka. Ibyo byose bigakorera munsi ya Homeland cyangwa Minisiteri y'Umutekano mu gihugu, bikaba nyine bikora muri ubwo buryo bwo kureba abantu babimukira n'ibindi bibazo byose bateza bakabakura muri Amerika, cyane cyane babasubiza aho baturutse. Umuntu abiravye nk'uko umengo ico gipolisi nticari kihasanzwe, none ko kigiye kumenyekana muri novuga nti uyu mwaka umwe President Donald Trump agarutse ku butegetsi inshuro ya kabiri, ubundi cari gisanzwe kihari gikora, ubu ko mbona kiri ku minwa yose kw'isi yose nico kivugwa mu binyamakuru bihambaye, cari kihari, wotubwira nihe nkabuzo yatumye kimenyekana cyane? Kuko ubu novuga nti n'uruhinja, reka tubivuge gutyo nuko twadukabije, ariko umuntu wese amaze kumenya ubwenge azi ico gipolisi kiri ku mbuga zose kw'isi mu ndimi zose. Nibyo kuri muri iyi minsi biri ku rwego rwo hejuru, kiravugwa cyane, wavuga ko aricyo kiri kuri stage, ariko ni mu gihe nyine bigendanye na politiki igezweho, politiki yo gukumira abimukira iri muri politiki zatumye Perezida Donald Trump atorwa, kandi yabishyize imbere mu migambi ye n'igenamigambi rye inshuro nyinshi, ku buryo rero iki gihe cyangwa kuri iyi manda ye ya kabiri noneho byabaye nk'umwanya wo gushyira mu ngiro uwo mugambi, cyane cyane ko ari hahandi uvuga nk'inyenyeri zose ziri ku murongo, ari Kongera arayifite, ari Sena arayifite, ari abacamanza, inkiko zose ziri mu murongo w'abagendera ku matwara y'abarepublican. So byamuhaye rero imbaraga cyangwa ubutware bwo gukoresha icyo gipolisi mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyamamaje asezeranya abanyamerika, cyane cyane gukura abimukira bafite ibyaha cyangwa bita ababi cyane mu bimukira, abakura muri Amerika basubiza aho baturutse, ariko usibye ko byanarenze imbibi kugeza naho n'abaturage ba Amerika bisigaye bagiraho ingaruka. Icyo gipolisi rero muri iyi minsi nicyo kiri ku isonga, cyane ko usanga ibindi bipolisi ibyo ngibyo atari inshingano zabyo, ibijyanye n'abimukira no kubaterura babasohora muri Amerika, ibyo ntabwo biri mu nshingano z'abandi bapolisi, biba muri icyo n'inshingano z'icyo gipolisi nyine cya Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Twagiye tubona ahantu henshi ico gipolisi hariho nagiye mvuga kumbure nawe ushobora no kuhongerako amaleta, hari n'abantu novuga nti bagize ico abategetsi bita imigumuko, ariko abantu bagiye guhanira uburenganzira bwabo baja mu myerekano canke imyigaragambyo, naho hamaze gupfa abantu babiri muri Minnesota, hari n'ahandi abantu bagiye baraswa. Twavuga ko iki gipolisi cyo gifite ubudahangarwa Jean mu mategeko y'ukuri kirafite ubudahangarwa. Iki gipolisi hamwe n'ibindi n'abandi bantu bashinzwe umutekano mu buryo butandukanye, hano hari inzego nyinshi z'umutekano cyo muri Amerika bitandukanye n'ibindi bihugu tuzi,
ku buryo buri rwego ruba rufite ibyo rushinzwe, abarenjazi, abashinzwe amapariki, abashinzwe ibibuga by'indege, abashinzwe mbese hari abashinzwe umutekano mu buryo bwinshi cyane. Ariko itandukaniro rikunze kubamo, hari abafite ubudahangarwa cyangwa se ubutware buri federal, ni ukuvuga bukora muri Amerika yose. Ugira ngo Amerika ni ihuriro ry'amaleta atandukanye agera kuri 50. Hakaba noneho n'abafite ubutware bugarukira mu izinga ryabo cyangwa se muri komine cyangwa mu mirenge bayobora, nk'abapolisi bo mu leta, abo ngabo bafite ubutware bwabo bugarukira aho ngaho nyine aho muri mu makomine cyangwa za counties bakoreramo, cyangwa cities cyangwa imijyi bayoboramo. So usanga rero bigiye bitandukanye. Yagera kuri abo polisi rero ba ICE uri kuvuga, bo bafite ubutware bwo mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo bashobora kuza muri leta iyo ari yo yose bagakora ibikorwa bibagenza, bakagenda ntawe ubatangiriye nta n'ubakumiriye, kuko itegeko nshinga ribivuga neza ko ubwo butware nyine abo bapolisi babufite, cyangwa n'abandi bashinzwe umutekano ku rwego rwa federo baba bafite uburenganzira bwo kujya mu zindi state bagakora nyine nk'abadakumirwa muri izo leta. Nicyo rero turi kubonaho, ubona babakura bakabakura Minnesota, bakabakura Chicago, naho ntibahabuze, ariko naho habaye imyiyerekano myinshi cyane ndetse ikomeye. Bakabajyana mu yindi leta bagakora imirimo bagomba gukora, niba ari uguterura bimukira bakabasubiza aho bavuye. Mbese bafite manda iri federale ku buryo bemerera kuba bajya aho bashaka bagakora uko babigennye, kabone n'ubwo nyine bitagiye byakirwa neza aho bagiye bajya hose. Ego murabivuze, nico nagenda kubaze iki tujana kuri ikibazo gikurikira. Mbega Jean, ko iki gipolisi ciyamirijwe cyane, mbe nticiyamirizwe n'abimukira? Ugiye kubiraba abantu bagiye mu mabarabara n'abanyamerika gusumba abimukira. Je ubwanje mu nduheze mu gisagara ca Lewiston, twaza kubigaruka ko aha muri leta ya Maine mu buraruko bwa Amerika, ku munsi wa gatandatu nabonye abantu batamakazi bageze mu myaka hafi 70 bakubwira ati twebwe twavuye hirya tuva bahari ku masaha 2:30. Abo bantu bakaba bamaze umwanya mu myigaragambyo hakanye cyane, yatanguye mu masaha 6 ihera hafi saa 9. Jean, uhihe nsiguro kubona abanyamerika ubwabo bavuga ati twebwe nta nico vyari bidutwaye, turashinganishijwe, dufite amategeko, aribo bahaguruka gusumba n'aba bitwa ngo nabimukira baba bariko bararonderwa? Ngira ngo byafashe urugero rurenze cyangwa biri ku rugero rwo hejuru cyane, ariko iyo ibintu bigeze naho na papa nyir'ubwite navuga ati ibyo bintu birakabije, biba byafashe urugero rurerure. Ariko kandi imikorere yabo ntabwo ari shyashya. Hari byinshi bigaragaza ko uburyo bakora harimo ubunyamwuga bukeya, cyangwa se kutamenyera gukorana n'inzego z'ibanze. Ngira ngo niyo twabivuze, ngira ngo ni nayo mpamvu burya utabona abasirikare b'Amerika mu mihanda ya Amerika bari gucunga umutekano. Baba baratojwe kujya gucunga umutekano cyangwa gukora ibikorwa bya gisirikare hanze ya Amerika, cyangwa se mu ntambara, muri zone z'intambara, yaba Afghanistan yaba Iraq. Ariko ntuzababona muri Lewiston nk'uko wari ubivuze aho ngaho muri icyo gisagara wavuze, bari gucunga umutekano, kuko ntibatojwe gucungira umutekano abantu bari lokale cyangwa abaturage bo mu cyaro aho ngaho. Abo mu cyaro nabo bafite abantu babitojwe, ariho twavuze ngo igipolisi cy'umujyi, igipolisi cya komine, igipolisi cya leta, cya state, cy'intara dufata, igipolisi kiri lokale cyo muri community. Baba barabitojwe, bazi uburyo babana n'abantu, bazi uburyo bakurikirana abanyabyaha mu buryo budahutaza community, kuko baba bayituyemo, barayikuriyemo, ariyo bakoreramo, ari nayo ibahemba. kandi n'aba rero bavuye ku rwego ruri federale cyangwa bavuye bafite manda ziri federale, usanga kenshi bitaborohera kumenya uko bakora policing cyangwa igipolisi mu makominote atandukanye, ko baba batarabitorejwe. Nibyo rero byagiye bigaragara cyane cyane kuri aba bapolisi. Mu byo babanenga nuko batazi gukora policing cyangwa igipolisi mu miryango itandukanye cyangwa mu byaro aho hose bagenda, kuko ntibabitorejwe, ntibabizi kuzana imbunda, wuzuje imbunda ahantu hose
ku mukandara wawe uje muri community ubwabyo bisiga abantu bahungabanye kuko abanyamerika ngira ngo bagize igihe kinini cyo kuba mu mahoro ku buryo ari ibintu batamenyereye. So ugere ku kibazo wari ubajije cy'abanyacuru bakoze amasaha anje baza kwiyamiriza no kwiyerekana, ni ibintu bikomeye cyane ko muri iyi minsi amakuru yose kamera zose zitunze kuri aba bapolisi, zitunze ku bikorwa byabo birimo n'urugomo nk'uko bigenda bigaragara hamwe na hamwe, kabone n'ubwo hari ibyo baba bakora n'ubundi bakwiye gukora. Ibyo rero bituma abantu abenshi cyangwa imiryango myinshi ntabwo isinzira muri iyi minsi. Hari byinshi bituma abantu bafata urugendo bakajya kwiyamiriza, hari ibyo ubona nyine mu mijyi yose turi kubona myinshi cyane 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 turimo n'abademokarate. Imbere ko dukomeza Jean, ndabizi nubwo umwuga wo kumenyesha amakuru utakiwukora buri munsi, n'umwuga utari kure yawo, kandi n'ibyo ukora ni ibintu novuga bijanye n'ubuzima bw'abantu bwa buri munsi, noneho tuza bimukira na wewe. Mbewe ubwawe Jean, hari abantu boba warumvise bafashwe baba bava mu karere k'ibiyaga bigari canke akarere k'ubuseruko bwa Afurika hari iwacu, canke mbere nabo mu bindi bihugu ko mufise uwo mushinga wo gutuza abimukira? Hari abo twumva ko bafashwe, hari abo twumva bagiye bahura n'ingorane zitandukanye, barahari rwose, kandi hari n'abo dusigaye tubona bajya kuri YouTube bageze i Kigali cyangwa bageze i Kiziba bagiye nyine muri iyi gahunda. Mbese biriho, birahari, turababona muri community, kandi usanga ari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma Jean, umuntu wese bajoneye canke bafashe bahita bamuriza indege? Oya, urabona ko hari n'abo bafata bakarekura basanzwe baribeshye, cyangwa se amategeko akabahaganya bakabarekura babashije kubona abanyamategeko babyirukamo, ariko hari n'abandi batababona nyine bakabapakira, ariko ntabwo ari ibintu wavuga ko biba uwo munsi, kuko ni ibintu bisaba logistique. Ntabwo bafata umuntu bita umutegera indege waba uyifite aho ngaho, barabafata bakabajyana mu bigo bitandukanye baba bateguye. Akenshi bakunze kubajyana ahitwa za Louisiana cyangwa za Texas cyangwa Florida, aho baba bafite ibigo bateguye bimeze nk'ama interina babashyiramo, ubundi bakazagenda babashyira mu mirongo nyine yo gutaha no kubacyura abo bireba cyangwa se ababuze kivurira. Noneho rero dusimbize kuri kino kibazo abantu benshi bashobora kwiyumvira. Twagiye tubona mu mareta menshi ibisagara, abakuru b'ibisagara, naha muri Maine kuva kuri guverineri umupfasoni Janet Mills, hamwe rero n'abakuru b'ibisagara nka wa Lewiston hamwe no wa Portland, arivyo bisagara birimwo abimukira benshi, kandi nico gipolisi cibasiye mu minsi iheze. Twarabonye ko abaguverineri canke abakuru b'ibisagara bashobora guhaguruka bakavuga bati turanse gukorana n'iki gipolisi, nubwo gifise uburenganzira bwo gukorera aha turi gafata abantu, twebwe ntitwemera ivyo gikora, mbere dushoboye turonse n'uburyo dukingira abanyagihugu bacu tuzobakingira. Ibi ku batabitahura bigenda gutega Jean, kumva ko iki gipolisi mu mategeko ya Amerika, noneho ku buryo wavuze ku buryo lokale, abategetsi b'inzego z'umutekano, abategetsi tubite niwavuga dufate ba politike canke ba leta, n'abaserukira abanyagihugu mbere harimo n'abari mu mugambo uri ku butegetsi, bashobora kuza bakiyamiriza bakabivuga ku mugaragaro. Iye abatazi novuga nti uko iyi systeme yubatse wobidusigurira, kuko hari umuntu avyumva umengo ni imigani, kuko yumva ko gifise ubwo burenganzira bwo rwego rw'igihugu federale, bose bategerezwa kugifukamira. Ngira ngo aha niho ushobora kuzanira wa mugani w'iwacu ngo nta muyobozi w'akabeba hano. Buri muyobozi wose muri Amerika aba afite ubutware runaka ahantu runaka ku kintu runaka, ku buryo ushobora kubukoresha rwose bukaba bwagira umumaro mu buryo butandukanye. Iki gipolisi mu by'ukuri kuba kiva cyangwa kigendera ku mategeko federale cyangwa kiyoborwa na Washington, ni ukuvuga umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihakorerwa byose, ntibivuze ko kiza muri community cyangwa mu mijyi yo mu byaro mu mareta atandukanye ngo kibe cyafatanya na guverineri, cyangwa kibe cyafatanya na meya, cyangwa kibe cyafatanya n'umuyobozi
w'umujyi runaka oya ntabwo ari automatique ntabwo bihita byikora bisaba imishyikirano bisaba kubyumvikanaho bisaba ko baba bari mu murongo umwe wo kubyumva ngira ngo aho bafite abayobozi b'aba Republican hano muri New Hampshire usanga ingendo zabo zabaye nke cyane ntabwo twahumvise kenshi kubera ko leta ya New Hampshire ari aba Republican ariko nk'aho muri Maine kuko leta yaho abayobozi bagiye batorwa benshi ari abademokrate usanga harimo position hagati y'iki gipolisi n'abo bayobozi bavuze nka Mayor wa Portland bavuze nka Mayor wa Lewiston bavuze Governor Janet Mills bose n'abademokrate mu buryo usanga badafatanya n'iki gipolisi ku mpamvu runaka ntibahuje imyumvire ntabwo bumva kimwe ibijyanye n'abimukira kuko bimukira iki gipolisi kiri guhiga nibo bimukira Janet Mills yahaye ikaze agenda anabafasha kubona ibyo kurya n'amazu yo kubamo so urumva rero ntibari ku ngero zimwe zo kumva ibi bintu ikibazo cy'abimukira kiri gitanyije aba Republican n'abademokrate ku rwego rugaragara mu buryo babyumvamo kimwe abademokrate usanga babyumva bumva bimukira cyane ariko aba Republicans usanga atari ibintu bumva rwose na gatoya so iki gipolisi rero muri iyi minsi ko kiri gukorana na leta iriho cyegamiye kuri leta iriho kandi kirakora ibyo leta iriho ishaka bitandukanye rero n'abademokrate batatoye iyi leta iriho birumvikana ko hazabaho kutumvikana no kutabakira mu mijyi nka Portland ndetse bakanabima amakuru yose bakeneye cyangwa na za Minnesota naho n'abademokrate babima amakuru bakeneye bajumarirwe bakora uko bashoboye birwaneho nyine babona mu mihanda bafata babonye wese mbese ni ibintu utabasha kugereranya n'ibyo wenda tusanzwe tumenyereye by'iwacu muri Afurika n'ahandi buryo ubuyobozi gukora ntabwo hano ubuyobozi bwose waba uri ku mujyi umwe tugaruke noneho hano muri leta ya Maine iki gipolisi byaravuzwe ko kije haba ibiganiro byinshi byatanzwe ku bamenyeshamakuru haba amatangazo menshi asohowe n'abakuru b'imijyi hamwe na Governor Mills nyene hanyuma kirafata abantu biravuga ko kimaze gufata abantu bagera ku 200 kugera kuri itariki turiko turavuganira ko ya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 ariko kandi byanavuzwe abategetsi bavuze ko bari baronse amakuru avuye Washington ko kirondera gufata abantu n'imiburiburi 1400 ngaha muri leta ya Maine ariko kuri itariki ya 29 rero Jean twabonye amatangazo atandukanye byatanguye kuvugwa mu gitondo ca kare na n'umufasoni yitwa Suzanne akabari mu Republican yamaze imyaka myinshi ari umusenatrice w'umurepublican amaze imyaka myinshi asasa hariya i Washington avuga yuko yivuganiye n'abarongoye novuga iyi ministere nkuko bavuze y'umutekano hagati mu gihugu bamubwira yuko iki gipolisi kigiye guhagarika novuga iyi operation ibi bikorwa byo gufata abantu bari bavuze ko bagiye gufata mugari wawe ababi mu babi ababikurusha muri babi ibyo bisiguye iki ko mu Republican ubwiwe ashobora kwemeza ko yahagurutse nubwo bataba babihagarika ariko akemeza agahaguruka kugira ngo avugishe abarepublikani bagenzi be kugira ngo iki gipolisi gihagarike gufata abantu kandi wumva ko ari mu mugambwe ushiki iki gipolisi ngira ngo ni ya politiki nta muntu wakabeba nyine nkuko nabivugaga ariko kandi politiki ya Amerika ndetse n'abayobozi bavuze guverineri abasenateri bimeze nko gucungana ku jisho baba babara imibare ni nko gukina igisoro tuvuge nka senateri Susan Collins wa Maine uhagarariye Maine muri sena ya Amerika Washington kugira ngo ajyeyo yatowe n'abantu ba Maine n'abatuye Maine kuri we urabona hano bakora imibare akavuga ati ese amatohoza cyangwa se amaporo ari kwerekeza hehe ese abantu babajijwe barabyumva turabona bakunda kubaza bakavuga ngo kabaza nk'abantu 1000 mu ijoro rimwe kuri sije runaka abimukira murabibona mute ati wenda ni ibintu bibi bari gukora usanga 60% bashobora bavuga ko ari ibintu bibi cyane ndetse binuka bakwiye kubihagarika
ibyo ngibyo burya birara mu mpapuro za senateri abibara bireba akareba uburyo niba ashaka kuzakomeza kwiyamamaza ibyo bintu bikaba kumugiraho ingaruka akaba atakongera gutora. Suzana rero ni umuntu wagiye arokokera ku manota make cyane, ntago yagiye arusha abo yatsinze b'abademokarate amanota menshi kugira ngo ajye Washington guhagararira leta ya Maine. Kuri we rero ni ngombwa ko abifata nk'uburyo bwo kuba yakwinjiza amanota runaka muri kampanye ye, cyane ko hwihwiswa kandi bigaragara ko uyu mwaka uza azahangana na guverineri Janet Mills, umudemokarate ubirwanya cyane, urwanya ibintu byo kuyoragura bimukira ndetse wafashije benshi cyane gutura muri Maine. Ni imibare rero, mbese ni imibare abantu baba bari kubara. Urabona muri Minneapolis naho byari byageze ku rwego runini cyane rushobora kuzangiza amahirwe y'aba Republicans kuba bakomeza gutunga Sena cyangwa na Kongere mu matora ari mu kwa 11 gutora abadepite n'abasenateri. Baba bari kureba imibare bakareba opinion nationale aho igiye, ibintu ko bibaye bibi cyane se twaza kubitwa bibabaje cyane mu matora ari imbere, ndetse ni nko gukina igisoro. Ngira ngo nibyo ndi kubona wenda byagabanuye umurego w'ibyari bimaze iminsi, ariko n'uburyo bisa ubwabyo gufata abaturage b'Amerika, reka tureke n'abirabura cyangwa abo muri Aziya, ugafata abazungu ukirirwa bahondagura mu mihanda, ni ibintu bitamenyereye muri Amerika. Guhora rero tubibona ku mateleviziyo yose ntabwo ari ibintu biza kugwa neza ishyaka ribishyigikiye, nkurikije uko ngenda mbona bihinduka buri munsi. Mbega uribazaga Jean yuko aha muri Maine ariko ko n'intsinzi ije yoba yatewe n'uko abantu bananye buke? Yego, ku ruhande rumwe hari ukureba aho ibimenyetso bijya. Niba Susan Collins abona na perezida wa Amerika wo muri Republican nk'uko bose bari mu ishyaka rimwe, nawe yagabanyije ijambo ry'amahane, akabona abayobozi b'iki gipolisi bagiye babakuraho babajyana mu yindi mirimo kubera ibintu byabereye muri Minnesota, abantu bakahagwa bakica abanyamerika bagenzi babo b'abazungu. Ngira ngo nabo basoma ibimenyetso ko perezida yagabanyije retorike cyangwa amagambo yavugaga, reka nanjye ndebe ikintu nakora ndebe ko twagira amanota dukuramo. Ikindi kandi urabona ko abademokarate bari bamaze kuvuga ko batari butore ririya tegeko ryo gufinansa leta ya Amerika. Nabyo ni ibintu byiza cyane kugira ngo leta ikore, ni uko umushinga w'itegeko utorwa n'abadepite n'abasenateri wa bije. N'igihe cya bije rero, turi mu gihe cya bije, ngira ngo ni iminsi mbere y'uko itariki 30 zigera mbere y'uko ejo hagera, abadepite n'abasenateri niba batatoye umushinga wa bije, leta irabura amafaranga yo guhemba abakozi. Urumva ko ako kantu n'akari agaturu. Abademokarate bari bamaze kuvuga ngo ntituri bubitore nimutagabanya uburyo muri gukoresha iki gipolisi cyangiza imihanda, cyangiza abantu, kirwanya abantu mu buryo bukabije. Ariko urabona ko kuba bagabanyije amagambo menshi no kugira ibintu nka biriya, ibikorwa nk'ibi byo kugenda bavuga ngo igipolisi kirahagaze, kigiye kuba kigabanyije abantu, kigiye kuva muri Maine, kigiye kuva muri Minnesota, urabona ko byatumye abademokarate bagaruka bicara n'abarepublican. Ubu ngubu bamaze gutora amategeko runaka, bari bavuze ko batari gutora menshi, bari kuyatora kugira ngo biri kubaho mu kanya katambutse bayatoye, ya bije yo gufinansa leta ya Amerika kugira ngo igisirikare gihembwe, kugira ngo abakozi bahembwe. Mbese ni balance, haba harimo kubara imibare, ariko icyangirika cyo kiba cyangiritse. Abantu bagize ubwoba, imiryango y'abantu yahungabanye, batwawe, ababyeyi basize abana mu rugo byabaye, ariko hakabaho nyine kuvuga ngo reka tugabanye temperature. Ngira ngo nibyo Susan Collins yagendeyeho nawe, ariko kandi anareba uburyo amatora ye ari imbere aha ngaha mutegereje ashobora kuzamubera manini cyane, kuko ntigeze atsindira ku manota menshi cyane ku buryo hashobora kuba hari amahirwe menshi ko Janet Mills ashobora kumutsinda. Yego, Muhamaga Jean, wari ubivuze abantu binyegeza, hari n'abantu bafite uburenganzira ngaha, mbere n'abafite ubwenegihugu. Hari abantu twavuganye kare bafite
za green card kandi uziko green card iha uburenganzira abantu bari binyegereje mu nzu batakija gusenga batakijana abana ku mashure kubera ibihugu bavamwo ivyo babonye bamwe bavuga ati ingoma yagukanze yahumugahunga abantu bavuga bati twarabonye bibi vyinshi nta womenya aba bantu urabatahura cyane mushaka kwereka Burundi abanyarwanda abakongomani abanyafurika reka duhere ku banyafurika muri rusange ngira ngo uburyo iki gipolisi kiri gukora warabaye uri mu Rwanda mu gihe cya jenoside waba wibukuriye abantu bagomba gutwara ibyangombwa ibyo byose nitaki kubona zijya gusa n'izo abenshi babayemo cyangwa experience abantu bagize y'intambara jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bitandukanye byabereye mu bihugu bya Afurika by'ubwicanyi ndetse no n'intambara so usanga rero kuba babona ibi bintu biri kuba niyo waba ufite ahubwo na nationality ubwabyo ushobora no kugira uba kuko birisimira birasa bifite ukuntu bisa kubona abantu bafite imbunda baza ku rugi rwawe bakarukondagura bakwaka ibyangombwa ngo twereke ko aho waturutse kuko bumvise usa n'umusomali cyangwa uvuga icyarabu ubwabyo urumva bihita bijya kuri psychology cyangwa imitekerereze y'abimukira cyane ko abenshi baba bari hano barahunze intambara bavuye za Murenge abavuye mu za Kivu aho bose kugira ngo bagiye bahunga ibintu bijya gusa n'ibindi benshi batinya abapolisi abenshi batinya igisirikare abenshi dutinya imbunda nta imbunda tuzi ko nta cyiza kivamo usibye ko hano bakina nazo so birumvikana n'abantu bafite ubwoba ariko kandi hagiye habaho n'amaka cyangwa amakosa menshi aho usanga n'abantu bafite za green card cyangwa se na za n'ubwenegihugu abo bagiye bayora muri izi nkubiri rwose wenda bakabibona nyuma ko bakuyoye ariko bakuyoye bagukubise ipingu ubwoba rero burumvikana kandi buri justifiye kubimukira baba bifungiye mu nzu hanyuma Jean kumbure tugana ku musozo uribaza ko nk'uko bivuze mu matora yimirije hashobora yamimanda harashobora kuba impinduka uribaza ko nihaba impinduka hakaba novuga nti umunzane ugasa n'ugiye hagati uribaza ko amategeko ashobora kuzotorwa mu nzego zimwe boneka yuko zishobora gukoreshwa kuko ubutegetsi buraryoha zishobora gukoreshwa no gutwara ashobora kuzokomezwa cyane ko ahantu abantu b'ubwenge kandi ikintu cyose kibaye bacigirako kugira ngo bizaterwa n'aho umunzani werekera ariko uyu munsi impamvu bikomeye cyane ni uko inzego zose ziri mu maboko y'abarepublika perezida sena kongere noneho ukongeraho n'urukiko rw'ikirenga nyuma y'iminota 30 mwumviriza kuri FM za radio WMPG mushobora kandi gukurikira ibiganiro biciye ku buhinga bwa podcast kuri Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Audible hamwe na Deezer. Nkunda gusoma Jambo Africa. When you are an immigrant, one thing that you desperately need is information. When people are reading the newspaper Jambo Africa, they can definitely trust that this is coming from the right source. Do our best to help bridge gaps between communities. Very important that all voices in our community are heard. Young people can really benefit from Jambo Africa. This paper connects us all with things that are relevant to all of us. This newspaper made people visible because they can see themselves, through one of those, languages. Immigrant voices are not only vital to our future, they are
part of our history is an opportunity we should embrace. But Jambo Africa can just give us a sense of hope when we're reading what's going on back. As Portland and the state embraces more and more immigration, connecting between not only the immigrant community, but the locals. J'aime lire Jambo Africa. Est-ce que vous lisez Jambo Africa? Jambo means what? It's in Swahili. DRC Congo, they use as a greeting, hello, or good morning. I see Jambo Africa as becoming a real force in the state. batandatu kuri batatu barugize ni abakonservateri bigaragara ko nyine baba bagendera ku mahame yabo. 3 kuri 6. 3 kuri 6 yakiri 6 kuri 3. 6 ni aba-Republican, 3 ni aba-Democrat cyangwa yego 6 ku 9 ubwo. Oya ni 6 Republican, 3 Liberals, bakaba 9. Yego. Yeah, the refugees in Amovible. Yego. Yeah, so urumva rero irimo iha amahirwe menshi aba-Republican gukora icyo bashaka cyose kandi kikaba cyagera ku musozo, kugira ngo niyo mpamvu ubona byageze kuri uru rugero, kuko ubundi Amerika ni igihugu ikintu kibaye umunsi umwe gishobora kurara abantu bose babimenye byanakomeye ndetse bugacya bagihinduye. Ariko kuba bimaze amezi yose ubibona gutya nuko hari ikibitera, hari ikibisunika nta kindi nuko ishyaka ry'aba-Republican rifite izo nzego zose, atawurihangara, atawurivuguruza, nta mucamanza arashyiramo bagacishamo imikato, umucamanza arahagarika bakabyirengagiza, umucamanza arashyiraho bakajurira, barangirira mu rukiko rw'ikirenga ruti ibyo bakoze nibyo, mbese ukabona ni nkaho ntawe uregera ntaho wikora. Kugira ngo niyo mpamvu ubona ko inzego zo hasi cyangwa inzego z'ibanze zihagazeho cyane, ni uko zibona ariyo defense ya nyuma wenda ishobora kugira icyo yakora yagira umumaro muri iyi minsi, kuko federali cyangwa mu buryo buri federal byose biri mu Republican cyangwa mu ntoki z'aba-Republicans. So uko wabibajije rero ngo amatora uko azagenda, mu gihe inteko yahinduka cyangwa aba-Demokrate bakagira ikintu shambura imwe cyangwa urwego rumwe nabo bayobora bakontorora, icyo gihe biba bihindutse kuko inzego ziruzuzanya. Urakenera bije, kongere itore. Perezida nakenera bije izaca muri kongere, natitwara neza ngo bagire ibyo bumvikanaho, kongere ntizayitora, nitayitora guverinoma ntizakora, guverinoma nidakora, ibyo ni ikimenyetso kibi kuri perezida cyangwa se ni isura mbi kuri perezida, kabone nubwo hari igihe isura mbi ku nteko. So mu matora rero ari imbere bishobora kugira ikintu bihindura iyi kirimo iriho, kuko abantu barahumutse cyane, hari ibintu byinshi byagiye bigaragara ko byatumye abantu wenda batora ubutegetsi buriho, ariko uyu munsi ngira ngo baba bashaka kubyirengagiza akavuga bati kubw'umutekano, kubw'ineza ya rubanda reka tugutore uveho. Nicyo cyizere mbona kiri hanze aha ngaha, cyangwa abantu bavuga abenegihugu tuganira. Reka tubitega amaso rero, igihe wenda byaba nkeka ko ibya immigration byakongera bigasa n'ibigabanyije umuvuduko uburyo bwo gufata abantu babasohora cyangwa babajujubya bukaba bwagabanya umuvuduko. Ariko icyo nzi cyangwa icyo mbona ni uko ku mupaka ho rwose barahabariye nta muntu ugisimbuka uko abonye kose nk'uko byahoze. Uravuga umupaka winjirira za Mexique? Umupaka w'amajyepfo wa Amerika biragaragara ko ubariye rwose, nibwo bwa mbere mu mateka ya vuba aha ngaha hinjiye abantu bake hafi ya ntabo kuri iyi ngoma ya Perezida Donald Trump. Nanone urabikurikira, uri no muri ibyo biranakwerekeye cyane, ugiye uraba ingene imishinga yitwa ngo ni na mito ngaha muri Amerika
abantu bakoranije uburyo bakaba baja guhahira abatashobora kuja guhaha, hakaba baja kugura nka za pamperse z'abakenyezi bafise abana bambara pamperse, hakaba baja kugura amata y'abana, eka ibintu umuntu wese akenera. Abavyeyi badashobora gusohoka ariko abana bashobora kuja kw'ishuri, hakaba abantu babaherekeza ku mabisi cyangwa babatwara n'imiduga. Ico wakibonyemo ikihe gicapo ga Jean, nk'umuntu ubaye ngaha ubikurikirana, naho nye si muri buri gihugu abantu bashobora kuronka ubwo buryo bakabwegeranya vyihuse kandi bakanagira novuga nti n'uwo mwidegenzo wo kubikora. Ngira ngo bikwereka ko nubwo bimeze gutya bikaba hari induru, hariho izi ntambara z'abimukira ziri kudomina televiziyo cyangwa amakuru tureba, ariko hari ikindi gice kinini cyane gishobora no kuba kiruta kure ahubwo icyo tubona gifite ineza y'ikiremwamuntu, gifite ineza y'abandi, gifite ineza y'abimukira, gifite ineza yo gushaka mbese humanism. Nibyo rero ngenda mbona amatorero bajya guhahira abantu, abavolontere, abantu bari muri za pansiyo bafite amamodoka bavuga bati ntawandasa, afite uruhu rutukura, ntawandeba, nta n'uwampagarika, reka nitangira abandi. Ni ibintu ubona ko si ibya none, ariko kandi kuko usibye kwirengagiza igihugu ubwacyo mu myaka 270 kimaze cyubakiye kubimukira, cyatangijwe n'abimukira bagenda bahaza bikoranya biyegeranya kugeza aho kiri uyu munsi. So amateka ya Amerika rero n'ubwimukira, hari ababizi babizirikana, ufashe nk'abayahudi batuye hano bitubona ko batandukanye cyane, babyumva kubi kuba baguha icumbi, kuba bagufasha mu byo urimo, usanga ari ibintu bumva cyane. Iyo ufashe aba Irish cyangwa abantu baturutse muri za Ireland bafite ayo mamu, usanga ari ibintu bisa n'ibibari mu maraso, kuko nabo ubwabo igihe bazaga muri Maine cyangwa n'ahandi hatandukanye baratotejwe n'abatotezwa n'abo basanze. Mbese rero ni immigration cyangwa ubwimukira biri mu maraso y'abanyamerika benshi cyane ku buryo babyumva vuba, ariko kandi ngira ngo harimo n'agace tutakwirengagiza ko kuba abimukira kenshi bagiye bagaragara nk'abatora mu cyerekezo cy'abademokarati iyo habaye amatora, so kuko bazi ko ari ryo shyaka riri favorable ku byabimukira. So ubwo rero iyo constituent cyangwa abo bantu bazatora mu gihe kizaza, byaba byiza abantu babakomeje mu maboko yabo, bakababa hafi, bakabatakira, bakabanihira. Ubu uti ni mpanguhe n'ubundi? Ni mpanguhe, ni yanuma ari Burundi yatumye kuyirwa mu bihugu. Nibyo ndi kubona cyane cyane, naho nibyo ndi kubona gereranyije n'uko ibintu bimeze hanze aha ngaha. Ikomeye Jean Hakuzimana, urakoze kuri uwo mwihwezo uhaye Amujambo Africa muri kino kiganiro ca Wiriwe Maine. Nkaba ndagushimiye cyane, nk'uko hano bakunda kuvuga ngo be safe, nawe ube ugira amahoro, ugira amahoro kandi ugume ushushe. Reka turangize kino kiganiro tubashikiriza amakuru agezweho muri iyi minsi, dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Nshuti bakunzi ba kino kiganiro, turabaramukije tubifuriza n'ikaze mu mwanya tugiye kumarana. Mu makuru yaranze akarere muri iyi minsi harimo itogwa ku nshuro igira kabiri ya Reveriyano Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Uyu mugabo hagiye kuba uwa mbere atwaye uwo mugambwe imyaka myinshi, kuko arongoye uwo mugambwe kuva mu mwaka wa 2021 akazoshikana mu mwaka wa 2031 atagihindutse. Yatowe n'ikoraniro kaminuza mu mpera z'indwi iheze Igitega.
Ndikuriyo arashimira abamutoye mu ijambo ryiwe yavuze ko ababazwa n'ingene ibintu bikomeye mu gihugu vyubatswe ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza kuva mu myaka ya za 80 akifuza ko n'ubu igihugu cotezwa imbere nk'uko vyari ico gihe. Ahantu tubona hakozwe ibikorwa bwa mbere mu ntwaro za kera ni kuri Bagaza. Kuri Bagaza yamaze imyaka 11 habuze mu amezi makeya. Mu Burundi ingomero umuyagankuba izo nzinga zose mubona zitwara umuyagankuba za kera atari zive zikaza n'ubu zakoze kuri Bagaza nyinshi. Ingomero amabloki y'ibitara amabloki hari agakara ukaja ngaha muri Bubanza ngaha mu Rugazi ukaja ayo mabloki y'ibitara byinshi ni kuri Bagaza. Société Générale de Développement SRD Kirimiro, SRD Imbo, SRD Buragane, SRD Buyenzi, Société de Développement Régional niwe zora mu ndero yako mushikanganje ngaho ubushikanganje bw'isi bwari bufite amashuri yabo bakiga kunyonga amanjerura abashoferi ubu ugura imodoka y'umuriyari ukayo umushoferi utazi niyo yaraye agace kubita ku giti birababaje kubona tuvuga tuti ejo dukeneye imodoka 5,000 z'amaromoro kizwara umuyimbi Dar es Salaam ziko turigisha abashoferi muri nta ikora ya telecommunication ari kujumbura za paramedicale ubuganga ubuvuzi ziyashize ibintu n'ubworozi zikarusi zamakwa n'ibindi ugasanga mu gisata cyose hariho abagikoreramo je twarigize kuganira nawe ari perezida Karema ndibura makari yaraje ndagenda kumugendera kuri Aston Villa hari akabari kitwa Aston ho yari turicara mu byamuze umugambi w'uvemo ati kubera iki cendaje amanota uzoronka amajwi uzoronka muri umugambi n'ivyo kuri iki ntibisa kuko nta nari muzoronka kandi turavyo wakoze ni vyinshi uzavifuta ibi vya Parena bireke wewe ikawa kuri Bagaza itegeko gutera ikawa yari ya leta umuwaje ikawa kera ikawa twaronka inoti zikeba izo biti zikawa ugize kugwara bukeba warwembe ubu inoti zishasha ziraza ukavuga uti mwe twashoye ikawa zivuye ikawa igenze gushoka nta noti zishasha ziriyo zikawa mwene gihugu baravuga bati ikawa umwana aza kwishura mu kwicenda umuntu apfa mu kwindwi ya botuntu kubera so ikawa twe dufise inoti zishaje twazibika mu mikebo twagenda kukabisha izikawa turabakuru turavugana nyine niba yarahende turicitegerereza rero turikiyubira bamwe oya turikiyo none mu gihe kera wafu kubona imodoka mu gihugu ikawa shasha tumenye twege nyene tuba tuti dushavuze umwene gihugu agumukane sendefite tumushavuze agumuke tumushavuze ashavuye agende atuveko mu kwicenda aburi ngena bakabana kwishuri agumukane mukuru w'igihugu byose tugomba nona umuntu yijore ikawa maronka maye hageze nko kwishuri acagira umugwazo ivyo yaratunze byose akabitanga kwibimboye kugira umuntu aje kwishuri kandi asamera yiwe nisike tubigira iturabakuru none ba umuntu ashobora ibigori akarindira ko muri akabura nesike avuga none nibiki umuntu avuga ati reka nishorere ku mudandaza ntajye umudandaza n'umaze kugura ibigori ntibishoboka uko nyene leta nitugurire leta ntigure wase kuba ishobora leta ntigutse none ubu ntibiri muhira ubu tugenda indani twabona ko bisabotage tugenda indani none ega niyo ni critique autocritique ubu twokwinjirira ariko usanga ari sabotage reka bashavure hari umuntu ari societe yakoze imbuto zo gutera z'ibigori umengo
Ushobora imbuto zikoze mu Burundi ngo kwanza ngo ntivyo ko kwama ngo nico naheka baramubuza ko zitanga abanyagihugu azaza ku isoko hanze arayiro bashaka kujya kwinjira hanze numva ari gute amasabotaje je nababwije ukuri abene igihugu urabona ya triangle yamuze abene igihugu indongozi abene igihugu n'amazi uruzi uzibiye torera handi ubona bihoreye ngo nikuze bagena baravuga ati je byose hariho rero hazabuta umukuru w'igihugu hariho hazabuta umugambi rero turi ngaho bifise amabanga no kubera ikintu cyo kugwa mu mezi abiri icyekorwa umwaka wose barigeze umva ngo bari kwagitariza ngo kugira ngo ibyo niba gitwara amezi arenga 3-4 bikore kuva twikukira byari bwahari bikora abantu bikora turiko tubandanya ubuzima nimwe mu rero usanga izi kukwikwega uko bavuga ngo dosiye twayibuze nguzana iyindi igutakarana uri kwakora iki mwe turavuganye n'umwe wa mujyananje wa mbere ubizofata inzira kavuze ati idosiye yose bayiha imisi imara ku muntu bayiha imisi imara ku muntu amadusanze warengeje umisi abari dukorerako idosiye kose bavuze bati idosiye irashitse kwa terinaka idejo ku munsi wa gatatu tuyisanga kukwirikira umukuru w'igihugu akomoka muri uwo mugambwe yaramukeje biramenyerewe ko umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe aba ari umwe mu bakandida b'imbere mu matora nk'ay'umukuru w'igihugu azoba ku mwakuza ico bikoze nta uramenya ko ndi kuri yo nawe azokwitoza gusa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abanywanyi b'umugambwe kuyitegurira kugira ngo bazoyatsinde impaga ibidukikije ntitubisigaze inyuma mugende mu mitumbi wanyu mwigishanye guca imikobeko mwigishanye gutera ibiti cyane ibiti bibana neza n'ibitegwa Uburundi n'igihugu gitoyi kirimo abantu benshi bisaba yuko atavyatsi bitaribwa biba mu gihugu gutera ibiti rero kugira dukingire ibidukikije turashaka ko dutera cyane ibiti bibana n'ibitegwa n'ibitingira akamaro nk'ivyamwa umugambi mwihaye wo gutera amavoka turifuza yuko mu mwaka w'2030 Uburundi coba ari igihugu mu mahera cinjiza avuye hanze amavoka yoba ayambere ikindi tugiye kwitwararika nuko twokwigishanya kugabanya gucana ibiti ivyo rero birashoboka mu gihe tugiye dutanguye guhingura ikizuku mu gihe dutanguye kwiga gukoresha gaze ivyo nivyo bizotuma isi yacu tuyizigama none rero mu guheraheza nashaka kubashimira nkeza mwebwe abagumyabanga aho nca hose ndabona ko igihugu kiriko kirahinduka aho nca hose ndabona yuko ibikorwa rusangi vyasubiye kuboneka musibure ajya amabarabara yanyu y'imigenderanire mutere amashugwe imbere y'amazu yanyu mugire isuku aho mubaye haba ku mabarabara mu bisagara cyane umugabo yubahirwa ahataha hamwe n'abaje bavuga bati hajya ahantu hataha abantu nongere ndabakeze yuko mwebwe abagumyabanga cyane mwebwe bize ko mwagiye ku kivi cyane mukaja mu burimyi n'ubworozi mwaramaze gutahura ahari itunga none rero n'abana banyu mubigishe gukunda iwanyu rero twumve abana bavuga ngo iwabo wa papa ngo canke iwabo wa mama avuge ngo iwacu uko rero mwamaze kuduga mugatangura kuja ku kivi ndabakeje cyane kuko abize ndabona yuko batanguye kuja ku kivi kandi n'igihugu mwarabonye ko kiba gisharije iyo gice kw'imikobeko kikaba kw'imirima myiza ivyo muravyibonera namwebwe iyo muduze iwanyu turifuza rero ko rero duhindura isura y'igihugu hamwe n'ubuzobona umurundi avuga ati ndabonye umuntu tugira isuku twambare neza kugira ngo koko twitere iteka dangize nshimira mwebwe batumire bahire
kuza kwanyu kuradushimishije. Ndabashimiye mwese bagumya banga mwitavye ikoraniro cyane cyane ku gikorwa ciza mwakoze. Kwizera indongozi, la stabilité niyo ya mbere yerekana ko ikintu kiba gipanze. Kubona dufise indongozi twizera ntizidukorere nabi tukazibandana tuzizera ni ibintu vyiteka ku mugambwe CNDD-FDD kandi vyerekana yuko twabaye abagabo. None rero ndangize ndabasaba yuko tugenda kwitegurira amatora 2027 tuyitegurire neza. Kwitegurira amatora nibikogwa, abene gihugu bazoraba ivyo mukora. Nimuze mugende muvuga ngo mpa amajwi, genda muvuga muti ndabamariye iki, nzobamarira iki ejo, umwerekana akarorero. Twitegurire rero ayo matora, abarundi bose tubakwege, twese dutore hamwe kugira ngo tugende turumwe muri iki gihugu cacu. Mwaraye muvyerekanye mu 2025, twifuza ko mu 2027 CNDD-FDD yoronka 100%. Ntagiye na rimwe riducika. Mugende rero mwerekana ko iyindi migambwe yose arabajama banyu. Mubiyegereze, mubereke koko amajwi mwarose atabura amajwi y'ubusa, ahubwo muce mubasaba no kubongera kugira ngo tuzandanye igihugu cacu mu 2040 kize kiba ari igihugu giteye imbere. Igihugu cifashe ndagikeneye mu 2030, igihugu giteye imbere mu 2040, kandi turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese CNDD-FDD Ramba, abagumya banga rema. Hari igitabo gishimagiza intwaro ya Evariste Ndayishimiye giherutse kwandikwa. Ico gitabo mu bacanditse harimwo Basomambike bo mukuru w'igihugu nk'uwahoze atwara Burundi, Sylvestre Ntibantunganya n'abandi barimwo abanywanyi bakomeye b'uwo mugambi uri ku butegetsi. Bamwe mu batavuga rumwe na leta nka Chauvin mu Gwengezo abona ko arakamaramaza kubona ubutegetsi bwananiwe gutunganya neza igihugu butegwa amashugwe. CNDD-FDD aho yasanze igihugu cacu hakugiteza intambwe, igihugu cacu cyasubiye inyuma nk'imyaka yindi 20. Ni mu nyereka ikimenyetso na kimwe CNDD-FDD yimaze kwerekana yuko ifise ku mutima, ku muzirikanyi imbonoka zoza. Ahubwo Uburundi bwabananje gutera intambwe inyuma, bituma rero n'abatari bwamenye CNDD-FDD bayimenya, kuko kuva Burundi bubaho n'ubwa mbere abanyagihugu bariko barerekwa ayo bamaze imyaka n'iri babona. Nta terambere rero, ivyozanye iterambere vyose CNDD-FDD yarabisenyuye. CNDD-FDD na Ndayishimiye nta kindi cabaranze atari gusahura igihugu, nta kindi kintu cabaranze atari gufata amatungo y'igihugu yose bakayigarurira. Ntiyagira Umurundi asubira kubeshwa, ntiyagira Umurundi asubira kutabona neza imbono y'abo bantu ko ari imbono kahise, ari imbono yo gusahura igihugu, ari imbono yo gusozesha igihugu n'abanyagihugu. Nimumbwire abo Ndayishimiye amaze gutunganiza canke CNDD-FDD yose kuva ku butegetsi imaze gutunganiza canke igatunganya. Nibarekire ibihenda amaso rero, bemere ko vyabananiye, bemere bemange ko atambono bafise, bemange ko baje ku butegetsi ata mugambi nimwe bafite igihugu atari ukwihora. Uno munsi ni intwaro yo kwihora, uno munsi ni intwaro ya Jyogora ndakwereke. Ntaco bamariye abarundi atari kubasahura, ntaco bamariye abarundi atari kubasozesha. Umukuru w'igihugu ariko arabesha abarundi, twige yuko bukeye tumubeshuza ivyo ariko arashikiza, kuko biba ari ibintu bivyubakiye ku kinyoma, ikinyoma cambaye ubusa. Ntihagire rero umuntu asubira kwizera ngo hari ico Neva na CNDD-FDD yiwe bari ko barategurira abarundi canke akazoza k'abarundi. Kazoza gutegurwa n'abandi. Iyi ni intwaro y'abashinga ntahe igira iti jewe nzoruhuka abanyagihugu banje ndabakwiye mu kaga, ndabakwiye mu nzara, ndabavujije, ndabigishije, ndabashinga imigambi izo bateza imbere. Chauvin mu Gwengezo aragira n'ico avuze ko mpunzi z'abarundi zirenga 100,000
zahungiye muri Tanzania muri kino gihe ziriko zirirukanwa ku nguvu, amazu yabo agaturirwa, ayandi agasamburwa mu makambi ya Nduta na Nyarugusu. Kubwiwe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi ariko arahonyangwa izuba riva. Kuba dufise impunzi muri Tanzania no mu bundi burere nuko izo mpunzi zanse ikiringo ca gatatu Nkurunziza yihaye ku nguvu. Ivyo bibaye kuva igihe yaratanguye gutanga iforo y'umuntu azoja ku kiringo ca gatatu, twaragiye hamwe abarundi bose, imigambwe yose mu bwoko bwose, tutereka twanka ikiringo ca gatatu. Nico kiringo ca gatatu cyatumye abarundi sinzi bahungira muri Tanzania. Kitwibutse abarundi n'amakungu yuko igihugu ca Tanzania camye ari igihugu camye kirakira impunzi z'abarundi. Igihe cyose habaye ikibazo mu Burundi, hariho abahungira muri Tanzania, abandi bahungira ahandi mu bindi bihugu. Nta na rimwe rero kuva Tanzania iyobowe na Nyerere na Mwinyi, aho na babaye abanyagihugu biteka na Mukapa, ntaho twabonye na buhoro buhoro abatanzania bafata nabi abarundi. Ariko kuva CNDD-FDD ishikiriye ubutegetsi, bikaba bizwi neza yuko umugambwe CNDD-FDD ego ntiwavukiye hariye, wavukiye mu Burundi, ariko akaranga mutima kawo bakigishijwe muri Tanzania. Aho twovuga abatwara kijya gihugu, akaranga mutima ka CNDD-FDD kavuye muri Tanzania. Ni Tanzania yabigishije abasendefde. Abasendefde ni nk'abana b'igihugu ca Tanzania. Nico gituma ibihe vyose twagiye turabona hagize ikintu gisa nigishira habona ububisha bwa CNDD-FDD, Tanzania yamye imisi yose itavyemera. Twaragiraniye imigenderanire twebwe nk'abatavuga rumwe na leta, twaragendeye Tanzania tuko turarondera amahoro, ariko uri kurabumviriza muriko muravugana warumva ko batemerana gatonya ko CNDD-FDD yorangwa n'ikibi canke yogirira abanyagihugu nabi. Eka sinogaruka no kubihe atari vya kera cyane. Ico kiringo ca gatatu twakigwanije, hakaba n'abantu bafati ya mbere bafise umwambaro vyaheze. Ni Tanzania yagarukanye umukuru w'igihugu Nkurunziza ku butegetsi. Na nubu uri urabuviza bajya abantu ubutwara Burundi n'abatwara Tanzania, ubutwara Burundi yita abatwara Tanzania ba papa. Bisigura ko ibi bintu biriko birashikira aba impunzi z'u Burundi bifise aho bifatiye ku migenderanire ya Tanzania n'intwaro ya CNDD-FDD. Rero umaze kuba utavuga rumwe na CNDD-FDD itwara Burundi no munsi, ucucika umwansi kuri Tanzania, utanga ishusho y'umuntu atavuga rumwe, yanka ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uno munsi biriko birabera hajya ni ingaruka ya Tanzania kuba ari umuvyeyi wa CNDD-FDD. Ivyo nitwobideha kandi nitworeka kubishira habona
kugira abarundi bamenye igituma zijya munzi z'abarundi ziko zirafatwa kuriya. Tanzania ishaka ko zihunguka ku nguvu kugira zikorere mu ngata intwaro mbi ya CNDD-FDD, atakindi zironderera, atakindi zishakira, atari uko zoshikira kwicumu risongoye, atari uko zoshikira kumererwa nabi. Uburero ni bwinshi cyane. Abantu benshi bamaze kumera nk'abanyugwa baragerageje guhunguka ariko bashikiye kuri songoye, ndetse benshi bahitamwe gusubira iyo baje bava. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwaka urarumanye neza na neza abagwanyi b'umuhari M23 bafashe igisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Igihe bahigarurira bari bamaze gufata ibindi bice byinshi byo muri iyo ntara. Goma bakaba bayihonyoyemwo itariki 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka uheze. Mu nyuma bagiye barifatira handi nka Bukavu muri Kivu y'Amajepfo n'ahandi. Muri kino gihe abakongomani bo mu bice byafashwe n'izo nyeshamba bemeza ko babayeho neza, ko bafise umutekano nta ngeri ico bikoze. Bavuga ko bafise ikibazo c'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahagaritse ihanahanwa ry'amafaranga muri ivyo bice, ndetse n'amabanki menshi akaba yarugawe. Mbere wajyaga kuryama karaza utwenda hafi wumva bagize kadi hite wambara vuba vuba, ariko bure nuko waryama wambaye agasengere urasinzira nta kibazo. Ntabwo bwagombaga gucya badakanze umuryango, ariko bo ntabwo tucyumva bo gukanda imiryango. Uyu munsi iri neza kubera ke mbere umutekano ndago ari guriho nguyu munsi. Uyu munsi ni sawa, umutekano guri neza, guri jana kwa cyane. Uragenda niba ufite ukuri kuzima barumva ikintu cyakuzanye nango icyuru gukoroga nawe na mugenzi wawe babakize. Mbega ngiye nabonye ari byiza cyane kubera nta mande babaza, ntayo baca amande ufite amakosa. Ariko mbere FRDC umuntu wawe baramufataga, nangwa se wagize nk'ikibazo wajya ku butegetsi wagerayo mpaka ubanza urunde bifaranga. Niba nta mafaranga ufite ntibarakumva, niba uri umukene haba barumva amararamiko yawe. Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba M23 avuga ko aho bifatiye batazeye kuhava vuba kuko bazaniye umutekano abanyagihugu. Twebwe dukora kinyamwuga, umutekano tuwucunga kinyamwuga. Murabona ko abaturage baratekanye, bariho baragurisha ibyabo hano turi mu isoko rya Birere, turi mu isoko ry'ibiribwa. Ibiribwa byose byagabanyutse ibiciro. Ikizere ni imiyoborere myiza, twubatse inzego z'ubuyobozi kuva kuri nyumba 10 kugeza ku muyobozi w'intara, guverineri, ariko nyumba 10, chef de quartier, burgomestre wa commune, akaba meya w'umujyi, urumva, none hakaba na guverineri w'intara. Abo inzego zose zirakora, zirahari muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Yamara naho biruko harahandi bari barafashe inyuma y'indwi zibiri baraharekura, ni mu gisagara ca Uvira ahana rubibe no Burundi. Igihe bavayo bagasubira inyuma bari babisabwe n'umuhuza ari we President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abanya-Uvira bavuga ko igisirikare ca Kongo ndetse n'ugwaruka gwitwaje ibigwanisho gwita Wazalendo muri ico gihugu babangamiye cyane cyane abari baragaragaje ko bashigikiye M23. N'utwara intara ya Kivu y'Amajepfo yari yarahungiye mu Burundi kuri yendwe yarasubiye guhunguka asubiza ibiro vyiwe muri Uvira. Ico bikoze umuhari M23 uvuga ko utagiye kuvyihanganira ko nyabona ugiye kwisubiza ico gisagara vuba. Izo ntambara zatumye abakongomani barenga ibihumbi 100 bahungira mu Burundi kuva mu mpera z'umwaka uheze. Ubu HCR gisata cita impunzi mu Burundi kivuga ko babayeho nabi mu makambi atandukanye mu gihugu bahungiyemwo. HCR rigasaba ko abagira neza bo kwitaho izo mpunzi. Mu Rwanda abanyagihugu bariteguriye guhimbaza umunsi wahariwe intwari muri ico gihugu, ukabuzohimbazwa ku munsi wa Mungu itariki 1 z'ukwezi kwa kabiri. Abitwa intwari muri ico gihugu barimwo abasirikare bahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi
muri 1994 abahutu barokoye canke banyegeje abatutsi abanse kwitandukanya nabo maze bakicanwa nabo hamwe n'abandi. Ubu urwego rw'igihugu rujejwe umunsi w'intwari rusaba urwaruka kubandanya gwerekana umutima w'ubutwari mu kwiteza imbere. Gwaka Nicolas ni umwe mu bayobozi b'ubwo rwego. Urubyiruko ikintu rugomba gukora ni ikintu cyoroshye kuko ntabwo bari mu rugamba rw'amasasu, ahubwo ubu ngubu urugamba bariho n'urwo guhindura imyumvire, urugamba bariho n'urwo gukora ibintu binoze, urugamba bariho n'ibyo gusigasira ibyagezweho, ariko ikiruta byose urubyiruko rusabwa kugira ngo rujye mu murongo mwiza w'imiyoborere y'igihugu gifite, bashyigikire imiyoborere y'igihugu, bagaragaza uruhare rwabo, cyane ko hari ubushake bwa politiki, babaha ijambo bagatanga ibitekerezo, birinde ibintu bijyanye n'ibyonnyi by'amahanga. Hari ibintu byateye abantu bumva urubyiruko ruhugiramo, cyane cyane kubera ikoranabuhanga n'iterambere, bakajya mu bintu byo babona ahandi. Ikindi urwego rusaba abanyarwanda muri rusangi no kwitaho ururimi rw'ikinyarwanda rugatezwa imbere aho kuvangwa n'izindi ndimi. François Ngarambe atwara urwo rwego avuga ko kuvuga neza ikinyarwanda ari kimwe mu bigaragaza intwari. Ushobora kuva umuyapani afata ikiyapani ngo yongereho ing kugira ngo abone ko ari umwongereza cyangwa umushinwa. Bigirwa natwe abirabura kubera yuko twarakubititse. Abazungu nyine batwumvishije yuko ibyacu bikennye, ibyaba ari byo nyabyo. Niyo mpamvu usanga n'icyo kinyarwanda abantu banyakiye mu ishuri rya kizungu, ni ngombwa agomba kuvuga icyo gifaransa, rimwe na rimwe kinacuramye, ariko akakivuga kugira ngo yerekane yuko arevuriwe, ari uko ari umusirimu. Ahazi icyongereza naho murabibona nanone, ubu umuntu wese akakubwira nyine ati nkeneye risite, ubundi bavuga fagitire, ariko utamuha risite ntabwo mwumvikana. Aha rero birabijyana n'amatwara y'abantu bakoronijwe. Ikintu rero cyiza buriya kijyana nabyo nuko buriya twaratsinzwe tuyoboka umuzungu, niyo mpamvu tuvuga indimi zabo, duharanira no kuzivuga, burya ni ugutsindwa. Hanyuma ikindi cyagiye kigaragara nuko muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, cyane cyane iya kabiri, habayeho ikintu cyo kwigana. Kugira ngo ube umunyarwanda nyawe ugomba kuvuga nk'abari ku butegetsi icyo gihe. Ngira ngo umuntu ushaka kuvuga abitwaga ngo ni abakiga, bavuga bafite uburyo ikinyarwanda ni kimwe, ariko genda kigira utunyuranyo dukeya, cyane cyane tujyanye n'ijwi n'uko abantu bazamurijwe cyangwa n'amagambo. Ugasanga abantu bose barashaka kuvuga aho mu nduga bita ngo ni ugushyoma, abandi babona ko ari cyo kinyarwanda. Ikindi nacyo cyajemo ni uko ni ubunebwe, ngira ngo mwarimu arabizi kurusha, dukunze kugira ubunebwe bwo kumva yuko ngo hari amahame atumvikana mu kinyarwanda. Ngiye gutira indimi z'abazungu, concept zimwe ngo mu kinyarwanda ntabwo ngo biraruhije. Niba udashobora gusobanura what is physique, amategeko ya Newton ari avuga ukuntu ikintu kirekure kiragwa, niba udashobora kubisobanura mu kinyarwanda nuko utabyumvise, kuko ikintu wumvise neza ushobora kukivuga, kugisobanura mu kinyarwanda niyo wakoresha amagambo menshi. Ibyo rero ikindi tugenda tugira, hari ururimi rw'ikinyarwanda ni rwiza, ruratira amagambo, ariko ntabwo bikorwa uko byishakiye. Ntabwo ngarambe nzuka ngo ntangire mvuge ngo ubu ngubu iri jambo rizajya rivuga rutwe ngo byemewe. Bigira ukuntu bikorwa, ukuntu abantu ayo magambo y'amatirano yinjizwa mu rurimi rwacu. Ikindi nacyo dukora ni ubunebwe bwo kwica ikibonezamvugo cyangwa guhuza amagambo, ukavuga ngo ingaruka nziza. Nta ngaruka nziza ibaho, ingaruka iteka rwose iba ari mbi. Twumve neza yuko
ubutwari burangwa n'umuco, umuco urangwa n'ururimi. Igihe tudafite ururimi ntabwo twakwizera kuzagira intwari mu minsi iri imbere, kubera yuko ubutwari barabwitoza n'ururimi bararwitoza, ururimi rero kandi rurigwa. Ubu ngubu cyane cyane tugira hari ibyo tugomba kwinenga kubera yuko dufite intege nkeya mu kwandika ibitabo. Aha ni naho duciye turangiriza kino kiganiro. Mwakoze kudutega abiri, mugira amahoro iwanyu.